Veliki pozdrav, dragi gledalci, kako ste, dragi gledalci? U toku je snimanje ove nagradne igre, vidite oko nas su razne zastave, različite zastave. Znači ja jednostavno u toku svakog dana razmišljam o nekim putovanjima, znači volim da otputujem negdje, volio bih u neku stranu državu da otputujem, teme i zanimaju strani jezici. Jednostavno najpogodnije je da vi učite engleski, ali morate se prilagoditi svim jezicima jer neko ne voli engleski i treba naučiti i maternji jezik dobro, a i ostale jezike. Znači ja volim rumunski jezik, volim francuski jezik, volim italijanski jezik, volim sve te jezike, volim makedonski jezik, sve jezike volim. Ne postoji loš jezik, svi jezici su na neki način zanimljivi, a u toku je serijal nagradne igre i ja bih volio da iznenadim nekog gledalca nekom nagradom. Evo snimamo 4. deo nagradne igre, prvi deo smo snimali, drugi, treći. Baš me iznenadilo što su mnogi pogađali u ovom 3. delu, što su upisali da je makedonski jezik, to je tačno, svaka čast svim gledalcima. Pozdravio bih u ovom klipu Peru iz Aleksinca, Pera AL, tako upisan. On često komentariše i može se reći da možda on dobija tu nagradu, znači možda on dobija tu nagradu ili David Stevanović. Možda to su dve konkurencije, PRAL najviše se javlja u mojim klipovima, ali dobro, ja ne mogu nekome zamjeriti, neko nema vremena, ne može se javiti, sve ja to razumem, nema nikakvih problema, a da pređemo mi sad 4. deo da snimimo, da kažemo nešto na stranom jeziku, da vam kažem. Prvo ću pričati jedan jezik, i posle drugi. Pričat ćemo 2 jezika u ovom klipu, da znate. I uvek kada objavim klip, pogađajte i pišite 2 jezika u jednom komentaru. Pozdravite mene kako želite, znači da znate da se radi, vidjet ćete sigurno po akcentu da se razlikuju jezici. Sada kad krenem da pričam, ja ću vam reći ovo je prvi jezik, ovo je drugi, da bi vam olakšao. Dragi gledalci, ajmo srećno, krećemo prvi jezik.